Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke cindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje, occupation nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole zonke-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezenzakalayo kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona namhlanje lithi sekusuke umsindo-ke laphana-ke ngokushiwo kongize laphana-ke kwi-live wakhe ethi yena-ke selokhu azalakaze ambone uMandela-ke ephuma eyokwenza isipaza shop sakhe ngaphandle-ke. Abantu-ke besethi-ke lokho ukubhekise kuJacob Zuma-ke njengoba ephumile-ke laphana-ke kwi-ANC wayovula-ke i-MK, kodwa-ke angifuni ukuthi-ke mina wonke umuntu enze nje ngizokudlalela-ke ividiyo yakhe ungizwe uzwele yona-ke ngawakho amadlebe. Ngizocela kuwe laphana singizwile-ke le video le ugijime-ke laphana uhambe kuma-comment section-ke ufike ushiye uvo lwakho-ke ngale lolu daba-ke lolu-ke uzicinza nebhathini nje usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje, occupation nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawo-ke le video-ke awuthokozele. Asizwe thina kuthiwa wakhona isiphatha shop asivulayo eMandela. Hawu uthi uthela namhlanje mapholo usuvula isiphatha shop uyathi ukuthela nawe le kwaphi lo usevula sakhe isiphatha shop. Where we will unite as black people. Yikuphi la sokuhlala